Không ai chơi chi ghế sao mà thì phải chơi chi ghế mà nó đi vô bé sao ai rồi con đi vô bé sao cứ bao giờ cứ bao tuổi con này nó xếp rồi này cái đấy là cái này chơi lại sao vậy xong thì chơi lại cái con này to mà nó tôi chỉ được chim là yên rồi cheese dough rồi chị em nhà đây chị ạ cái này chị lại nói cho chị nào rồi ạ nó plan đùa mày chị mà apa bao thêm mà cheese cô quá cả tất cả thua lan này nè con chị à đâu cả ada được đâu bây giờ ta bị cheese cả đâu bây giờ vậy à cô chị này tôi sao mà được rồi nó bỏ mà bài sửa chị ạ mà lên đi mà cheese rồi rồi dạ bia ăn to này mà ya bia ăn to nó cháo này nó cứ lâu thà là mà nó xì hồ bác cái cho thế ô mà bia nó cứ cho một cái tôi là bị thế thấy ăn khao sạp say ao cả say ao cái nào chơi chi à biết là lại nè bạn lá sông ngoài làm được chơi chi à không rồi chi à để bỏ lại là đập cả vậy aku làm gì Vale này đi đâu cả con đó đi vale lại mà nó thì mà cứ mà sẽ là mà lại làm gì đi là con chị gì thì tao nói này giờ sao mà áo sơ rồi lấy dây thế này rồi đi lấy ở ta này vào ta nào thì tôi chưa còn này trụ á rồi rồi trụ là món nê con rồi đấy chắc sẽ mà anh yang to cái xe này chắc sẽ anh yang to đi anh yang to mấy ai kia nó thì cái gì xe yang to sao nó rồi to liu cái gì làm anh chơi mà đi bây giờ thôi bảo gì không nói mà làm này gái mà làm này thoát rồi mẹ làm này xong mà nông nó lấy này mua đâu mua gì này ôi mà tôi anh tôi đôi khi tôi tao rồi gì nữa
ဒီမှာအဲ့လိုရှိရင်ဟိုကပြတ်သွားမှာအစင်းအောင်တော့တွေးရင်းအစင်းအောင်တော့တွေးရနေရတော့ပြန်သွားမယ်လိုက်နိုင်ရလားဒီမှာခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တည်းပြောင်းလာမဟုတ်ဘူးအစင်းအောင်တကားစီသွားမှာဟုတ်တယ်အစင်းအောင်တကားစီသွားဒီဘက်ကတရားရမှာရှိအဲ့တော့အစင်းအောင်တကားစီသွားမှာအစင်းအောင်တကားစီနဲ့သွားအစင်းအောင်တကားအစင်းအောင်တကားကာဒီယာနဲ့နီးရတော်သေးလွတ်လာတယ်ဒီဆေးရတော်လေးရှာတော့ခဲနေဆေးရောရှာလိုက်ရတယ်ဒီမှာအခုတော့နောက်ဆုံးတော့ရောက်သွားဒါဝတော့ခုံရမယ်ပတ်ကွာတော့တိတ်နေပြန်လိုက်ပြီတခါတည်းနဲ့ရောက်မလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အပြည့်ပြန်လာပြီဘာလာနေလဲဒီကားရင်ဘယ်တော့ပြန်တော့ရမှာဒီမှာလားပြန်တော့လားအစင်းရတော့တွေးခဲ့တဲ့နေရာပြန်သွားမှာဒီကနေသွားမှာဒီဘက်ကလူကြီးအဲ့တော့ကိုနိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီပါမဘယ်မှာအပြန်တွေးပြပြန်တော့ပြမင်းတက်ခါပဲဆိုရင်ကိုယ်လွတ်ပါပြီလက်တိုင်း
ဘာလဲမသိကြွကြီးကကြောက်စရာအဲ့တော့ကိုယ့် channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ကြဦးမင်းနဲ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်comment ရတဲ့ဟာလေးကို comment reply လေးပြင်ပေးမယ်နော် video လေးနဲ့ okay တတာ